Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 wasohoye raporo ushaka kuvuguruza bimwe mu birego warezwe mu mezi ashize birimo impfu z'abantu benshi mu mujyi wa Goma n'ubwicanyi ku bana mu mujyi wa Bukavu mu gihe cy'ifatwa ry'iyi mijyi y'intara Kivu ya ruguru n'iyepfo. Uruhande rwa leta ya Kinshasa rwavuze ko imirwano yagejeje M23 ku ifatwa rya Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka hapfuye abantu bagera ku 3,000 biganjemo abasivile. Mu kwerekana raporo yabo ku wa gatanu, Deriyo Kimburungu umunyamabanga wa M23 yavuze ko nyuma y'ubushakashatsi bakoze basanze muri iyo mirwano Goma harapfuye abantu 874 bose bagizwe n'abazarendo. FRDC M23 nk'uko bivuga mu gusubiza ibibazo by'abanyamakuru Bertrand Bisimwa wungirije umukuru wa M23 yavuze ko bapfuye muri iyi mirwano y'Igoma 90% n'abarwanyi bo ku mpande zombi zarwanaga. Kimburungu asoma ibikubiye muri iyo raporo yabo yavuze ko itanga ibisobanuro birambuye n'amakuru y'ukuri ku bindi birego yita ibihimbano byarezwe umutwe wa M23. Ibyo birimo inkongi y'umuriro yishe imfungwa muri gereza ya Munzenze, gushyira abantu n'abana muri uyu mutwe ku ngufu, gufunga ku ngufu inkambi z'impunzi zari Goma no mu nkengero zayo, ubwicanyi ku bana mu mujyi wa Bukavu, ubusahuzi n'ibindi. Bimwe muri ibyo birego byagiye bigarukwa muri raporo z'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch na Amnesty International. Deriyo Kimburungu yavuze ko byinshi muri ibyo birego byahimbwaga na leta ya Kongo igamije guhisura M23. Mu gitondo cya tariki 27 Mutarama uyu mwaka ubwo M23 yari yasatiriye umujyi wa Goma kuri gereza y'uyu mujyi nka Munzenze havuzwe gutoroka ko banyururu benshi, inkongi y'umuriro ndetse n'impfu zamwe mu bafungwa benshi ahafungirwaga abagore no gufata ku ngufu bamwe muri bo. BBC yamenye ko imfungwa 4,000 z'abagabo zaturutse n'abagore bakeya. Umwe mu bakozi baroni yabwiye BBC ko mu nkongi y'umuriro yabaye mu gice gifungirwamo abagore hapfuye 132 n'abana 25 bahiye kugeza bapfuye. Uruhande rwa leta rwavuze ko umutwe wa M23 yagize uruhare mu byo rwise amahano kuri gereza ya Munzenze. Muri raporo yayo yo kuwa gatanu, Kimburungu yavuze ko byabaye kuri gereza ya Munzenze byabaye mu gitondo mu gihe M23 yageze nimugoroba. Yavuze ko mu iperereza ryabo basanze gutoroka gereza byaratangiye iminsi mike mbere y'uko M23 ihagera. Ati muri iyo minsi abacunga gereza bari barashyizeho ikiguzi cy'amafaranga ku mfungwa ishaka kurekurwa. Kuri uwo munsi abafungwa b'abakene batari bafite ubushobozi nibo bateye inkongi y'umuriro kugira ngo nabo babashe gutoroka. Yongeraho ati umuriro wakwiriye mu gihe abacunga gereza bamwe bari bahunze bagasiga ibyumba rusange bimwe babifunze nko mu gice cy'abagore, byatumye umwe bapfana n'abana babo. M23 ivuga ko itabaje kumenya umubare nyabo bapfiriye muri gereza ya Munzenze. BBC ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga bivugwa na M23. Iyi raporo ya M23 yakana ibirego byo gucyura ku ngufu impunzi 1000 zari mu nkambi zitandukanye mu ngero z'umujyi wa Goma. Bavuze ko izo mpunzi zatashye ku bushake bwazo. Imiryango mpuzamahanga ifasha itandukanye yatangaje ko izo nkambi zafunzwe M23 ku ngufu, abari bazirimo bakirukanwa bagakwira imishwaro, abandi bikaba ngombwa ko basubiraho bahunze. Kimburungu yavuze ko izo nkambi zimwe zari zirimo ibirindiro by'ingabo za leta n'imitwe ikorana nazo kandi zakorerwagamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi buteguye, ubucuruzi butemewe, uburaya n'ibindi. Ashinja imiryango ifasha kungukira mu kuba izo mpunzi zari ziraho. Kimburungu yavuze ati impunzi ubwazo nizo zahisemo gusubira iwabo ku bushake nyuma yo gutaha kwazo bari bitwaje intwaro bari mu nkambi barabuze. Raporo ya M23 isohotse nyuma y'uko kuwa mbere ikigo Amnesty International gisohoye raporo ivuga ko uyu mutwe wishe wakoze iyicarubozo, wafunze abantu binyuranye n'amategeko kandi wanyuruje abafunze mu bigo ufungiramo Goma ni Bukavu. Mu itangazo M23 yavuze ko raporo ya Amnesty International igamije gusabya uti bafashe turimo amahoro n'umutekano, inenga ko raporo zikorerwa kuri n'abantu batagezeho ibyo bavuga bibera. Ihuriro M23 kandi ryashinje ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa gutandukanya ubutaka bw'iki gihugu bwitwaje ko butagenzura bumwe muri bwo. Muri iyo raporo ya M23 isobanura ko tariki ya 28 Gashyantare Paul Kayembe uyobora urwego rwa Kongo rushinzwe gasutamo muri Kivu y'Amajyaruguru yafashe icyemezo cyo gusoresha ibicuruzwa bituruka mu bice bigenzurwa na M23 nko biva mu mahanga. Icyo gihe Kayembe wahungiye mu mujyi wa Beni yaravuze ati ibicuruzwa byose biva mu mujyi wa Goma ku kibuga kinini cya Goma, Bunagana na Ishasha bifatwa nk'ibiva mu mahanga hashingiwe ku mategeko n'amabwiriza ya gasutamo. M23 yasobanuye ko icyemezo cya Kayembe kinyuranye n'ingingo ya mbere y'itegeko nshinga ivuga ko imipaka ya Kongo yemejwe tariki 30/2026 idakwiye guhindurwa mu rwego rwo kubahiriza ubwigenge bw'icyo gihugu. Ite kubera gushyiraho imisoro mishya ku bicuruzwa biva n'ibijya mu bice bigenzurwa M23 bikishyurwa nk'aho biva mu mahanga, ubwo umujyi wa Goma, Bunagana na Ishasha bifatwa nk'igice cy'ikindi gihugu. Itariki ya 31 Werurwe leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika imishahara y'abakozi bayo bagumye mu bice bigenzurwa M23 aho kwimukira mu mujyi wa Beni wimuriyemo ibiro by'intara. M23 yagaragaje ko icyemezo kinyuranye n'ingingo ya 36 y'Itegeko Nshinga rya Kongo iteganya ko nta mukozi ukwiye gukorerwa ivangura bitewe n'aho akomoka, igitsina cye, ibitekerezo, imyemerere cyangwa se ubushobozi afite mu rwego rw'ubukungu. Iriho ryasobanuye ko ibi byemezo bya leta ya Kongo ari ubugambanyi bukomeye. Leta ya M23 ifata
ibikorwa byo gutandukanya, guheza ndetse no gukata igice cy'igihugu bikorwa na leta ya Kinshasa ko ari icyaha cy'ubugambanyi bukomeye. Iyi raporo y'impapuro 38 isubiza ibirego byinshi M23 ishinjwa na leta ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga birimo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Iryo rirwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ariko kandi ryatangaje ko ryagiranye ikiganiro cyiza na Joseph Kabila Kabange wahoze ategeka Kongo Kinshasa mu gihe cy'imyaka 18. Umuyobozi w'iro Corneille Nangaa yatangaje ko ikiganiro cy'impande zombi kibanze ku buryo amahoro arambye, ubufatanye n'umubano w'abanyekongo byagerwaho. Ati ikiganiro cyiza kuri iki gicamunsi Goma hagati y'ubuyobozi bwa M23 na Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Kongo. Itariki ya 23 Gicurasi nibwo M23 yatangaje ko Kabila yageze i Goma. Uyu munyapolitiki usanzwe uri senateri ubuzima bwose yari amaze iminsi 3 ateguje ko azagira uruzinduko mu mujyi wa Goma. Kuva Kabila yagera i Goma yasuye ikigo cya gisirikare cya Rumangabo kigenzurwa na M23, aganira n'abagariye amadini n'amatorero ndetse n'abayobozi bo mu rwego rwa gakondo. Akigera i Goma byavuze ko bawe n'abayobozi ba M23 gusa bwo ngo byari nk'indamutso yo kwifurizanya amahoro. Naranganije amaso y'amakuru byandikira ubundi abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku wa gatatu yongeye kwikoma u Rwanda rushinja guteza umutekano muke mu karere. Perezida w'u Burundi yabikoreye i Kampala muri Uganda ubwo avugiraga ijambo muri 2022 ku rwego rwo hejuru y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro, umutekano n'ubufatanye kuri Kongo imaze iminsi ibereye Entebbe muri Uganda. Uyu mugabo yumvikanye avuga ko yashima amahanga akomeje kwamagana ibitero bya M23 n'ingabo z'u Rwanda muri Kivu zombi. Ati muri uyu mwanya nagira ngo nshimire igisubizo cyihuse cy'imiryango mpuzamahanga itandukanye by'umwihariko umwanzuro wa Loni wa 2773 w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye wamaganye wivuye inyuma ibitero biyobowe na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ifatwa ry'imijyi ya Goma na Bukavu. Uyu mugabo kandi yavuze ko ashima inama zitandukanye zabaye ku rwego rw'umugabane wa Afurika zamaganye ubwicanyi avuga ko M23 n'ingabo z'u Rwanda bakoze. Ndayishimiye yasabye abitabiriye iriya nama y'i Kampala gushakira byihuse igisubizo cy'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko niyatagiye ikorwa byihuse intambara izakwira mu zindi ntara zo muri Kongo ndetse no mu bihugu by'akarere. Ati ubu tuvuga intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo maze kugera ugasongera kayo. Ati ndetse niyatagira ikorwa hari ibyago by'uko itazakwira mu zindi ntara za Kongo gusa ahubwo ishobora no kugera mu bindi bihugu by'akarere ko munsi y'ubutayu bwa Sahara. Yavuze kandi ko imitwe yitwaje intwaro yo mu mahanga irimo ihabwa ubufasha n'ibihugu nk'u Rwanda igomba gushakirwa umuti. Ati rwose imitwe yitwaje intwaro ikorera muri iki gice cya Kongo ihabwa ubufasha no mu bihugu nk'u Rwanda irashaka kubyaza umusaruro iki kibazo. Nagize amahirwe yo guhuruza amahanga ndetse n'akarere ku bibazo kwagura uduce dufatwa buri munsi biteje akarere. Neva yavuze ko mu bibazo intambara yo muri Kongo iteje hatarimo ubwiyongere bw'impunzi gusa ko ubwo hanarimo kuba hari ubwiyongere bw'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwo urujya n'uruza rw'intwaro mu karere ibyo ko bishobora gutuma ibihugu bimwe na bimwe byisanga mu makimbirane. Perezida w'u Burundi yongeye kwikoma u Rwanda mu gihe mu minsi ishize yumvikanye avuga ko ufite umugambi wo kujya mu ntambara narwo. Mu yandi makuru ariko kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku wa gatanu ngo yavuze amagambo ataravuzweho rumwe agenewe umuhanzi witwa Mukombozi Lucifer weretse ko yamaze kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite nubwo azi neza ko ngo amahirwe yo gutorwa ari make. Ibi yabivugiye i Bujumbura aho yifatanije n'urubyiruko mu bikorwa byo gusana ikibuga cy'imikino cya Campus Kamenge. Mu ijambo rye Perezida Ndayishimiye yavuze ko yabajije Mukombozi impamvu yahisemo gukoresha miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi yiyamamaza kandi azi ko atazatsinda. Ati yambwiye ko atari igihombo kuko ayo mafaranga nawe atatorwa azajya mu kigega cya leta bityo agafasha igihugu, ariko namubwira ntiwibuke ko politiki atari urubuga rwo gukinira cyangwa se kwishimisha. Aya magambo ya Perezida w'u Burundi yakurikiwe n'amarangamutima atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bamushimira kuba yarerekanye ukuri, abandi bavuga ko bishobora kuba uburyo bwo kuniga ubwisanzure bwo kwiyamamaza ku banyamwuga bavuye mu yindi myuga. Mukombozi Lucifer wamenyekanye cyane mu muziki akina nibura 40% by'amajwi kugira ngo yemererwe kujya mu nteko ishinga amategeko. Ibibaye mu gihe amatora yegereje mu Burundi kandi impaka ku myitwarire n'ubushobozi bw'abiyamamaza zikomeje gufatira intera muri kiriya gihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe abasirikare n'abapolisi 7 boherejwe yitwa na Mugongo mu gihe igihugu cya Uganda kizihiza umunsi w'abahuwe Imana 45 mu cyumweru gitaha ku wa kabiri. Abo bantu 45 muri abagatolika n'abaprotestani bishwe mu myaka y'1845 n'1847 ku ngoma ya Kabaka Mwanga wa kabiri ubwami bwa Buganda. Inzego z'umutekano zavuze ko impamvu yo koreza abo bantu bangana kuriya harimo abaganga n'abandi hagamijwe kurinda umutekano w'ibihumbi by'abantu baba bavuye imihanda yose ku isi baje kwizihiza uyu munsi. Mu myaka yabanje hajyaga hawumbyigana abantu bamwe bagapfa, ariko ubu inzego zahagurutse kandi ngo zirimo izigaragara n'izitaboneka. Muri Uganda rero kandi yakunze kumvikana ibitero by'imitwe y'iterabwoba muri iki gihe cyane cyane nka IDF. Uyu munsi w'abahuye Imana muri Uganda ni umwe mu minsi ikomeye cyane muri iki gihugu kuko haba konje ndetse witabirwa n'abantu barirwa mu bihumbi baturutse hirya no hino ku isi.